ke tata we Blondie Makene go Thobela FM ya le go tla gašo la Africa Borwa ke mošato wa tsebele Boithabišo mosegare wa sekgalela communicate re le ka go boledišana le wena motheeletši gore ko tsebe gore go diegang ngwageng ngo re dira history bjale ka Thobela FM mme re tlhompegile ka gare go mosegare wa sekgalela tšatšing la lehono re bolela le ba dikwalakwatšo tša Thobela FM ke na ka fa gare go mea ba rena kgašo momo ka mo ke mmitšago ka gona Monica Seletela le kae Thobela lenti ke dumediše le batheeletši ka moka kwa gae ka lebaka la gore bolela ka dikwalakwatšo fa nke ke dire se pele ga ge re ka tšwetša pele poledišano e Sebaka sa gago sa go khwetša moya wa go ikgetha ka 17 November 2018 Polokwane Cricket Club thoma ka ira lesome tše mesong ke tla go tsenela ngwaga ga bobotse ka go khwetša lethabo mogau le matlhogonono go khwetša ditaba ka botlalo etela thobelafm.co.za tikete di kgwetšagala computicket shopra checkers hashtag thobelafm gf18 mme ke nnete re ka gare go mosegare wa sekgalela ke nnete gospel festival ya tla ke a bona hashtag Thobela FM GF18 e gare ya sepela ka gare go Facebook ke a bona e gare ya bonagala le go Twitter ya ke nnete tšwela pele o no tšwela pele o ngwala maga mantši ka mokgwa o ka go kgona ka gona go tseba ma motlho mongwe ka no bona re go ngwalela le re go ba DM re go DM mo re o botša re tla o tšee ticket ya gago ya VIP nko no tšwela pele o ngwale ka yona momo re sa go amogela ka sona sebopego se batho ba lla ka taba ya di-ticket ke kula ba botša gore na re ka rekaneng di-ticket o mongwe fetša go mfounela gona jala re le neti ke nyaka go reka ticket yaka ke leboga Lenity molaodi wa station o boletše earlier on gore ditekete tša rena tša gospel festival yeo ka moka re letetšeng tlabe di le available ka morago ga iri ya lesomepedi bošego gore after 12 midnight mamotlhale ba ka kgona go ya ko computicket ba itirela ditekete tša bona go tloga le hono 12 o'clock midnight netefatša gore o humana ticket ya gago mme festival e re lego ka gare go yona ke ya maemo a godimo ebile ke kwele go thwe yo a boletšego gore ke bomang ba batlo go re thabiša tšatšing leo o tlo utullwa la bonenledi auditora tša rena le tsona šetse di gona ka fa ba re boditše gore ba humane di-SMS tše ntšhi goba ka gore ba humane di-posts tše ntšhi kudu tša lineup ya rena e kwa ge etše gore ke ya maemo a godimo na ticket tše re bolelago ka tšona di tlo ja bokae re na le mašeleng a rena a fapafapana re na le ditekete tša bana ba banyane go fitlha ka mengwaga ye lesomepedi tšona ke 100 ranta re na le di-general tickets tšona ke 250 re na le VIP tickets tšona ke 985 re na le VVIP ke 1500 so di fapana go ya ka mokgono ka festival ya maemo a godimo mašeleng a sa le fasana ma a sa le fasana godimo ga moo re thoma mamotlha ka launch go thoma ka 12 midnight ya mamotlha ya today bošego re na le tše dingwe tše tša go ikgetha di-early birds di-early birds tša gona tša rena ke 380 o kry-a o reka 380 for tše 2 kore o lemoge gore ge e le gore o reka tše pedi tše e leng gore ke normal price ya 250 go reka tše pedi ka 380 o bolokile 120 120 no wa sepelega o reng o sa humane early bird early bird ke yona nonyana ka pijana ke yone santseng e netefatše gore ya di fitlhela mme gape bana ba rena ba tlo humana boithabišo ba bona ba tlo humana tshwaro e ikgethileng nko re botse gape le ka taba ya tše e le goreng mohlomongwe ke maitshwaro a rena gore na re ka itshwara jwang ka lebaka la gore ke a gopola festival ya ngwaga go feta bo go tletše e fela dilo di sepetse ka thelelo o bo go beakantšwe gabotse nko le gore botša gape ka maitshwaro a e le gore le a letetše go tšwa go bathegi ba festival eno ke lemoša gape gore Thobela FM Gospel Festival ke a family event ke e leng gore e akaretša e amogela bana batho ba bagolo ke mo e leng gore lelapa ka moka le ka kgona go kentšha bare ba ile ithabiša a ena kgethollo ya mohuta o so re na le dipeakanyo tše e leng gore re di beile tše e leng gore di tla kgona go netefatša gore lelapa goba batho ba batlang ba tla ba lokologile ba kry-a boithabišo be e leng gore ba bo lebeletše go tswa mo Thobela FM go gospel festivaleng re
ka baka la gore ke family event a da dumelela lo tsa go tshwana le majwala gore di tsene ko we a da dumelelwa le kwela ke re majwala no ai a kwa dumelelwa gape le di-gazebo re lebeletse mabaka a o fapa-fapana gana mo gore ga o tshwere o na le gazebo o na le family o thoma wa shira ba e leng gore ba mo morago le bona ba nyaka go bona diopedi ko stageng di-gazebo a di a dumelelwa a gwa dumelelwa dibitswa a gwa dumelelwa mabetlelo ene tlabe go na le security se le so netefatsa lo tso ka mokana ga tsona tseo re le re a di bega gane jalo a di a dumelelwa ba netefatsa gore a di tsene ka ko stadium e fela le tlhakisitse ele ya umbrella di-umbrella tsona go a fisha gane jwale go a fisha ne ke nako ya dipula ka November so di-umbrella re a di dumelela empa go na le mo floor plan ya rena ilo ba in such a way ya gore re lo bea go tlo ba gona le sekgoba se leng gore go dula batho ba dutse ba tshwereng di-umbrella gore se ke ba nama ba distepa o ba shira ba e leng gore a ba tshwere di-umbrella ba kgone go dula botse ba lokologile ba kgone go ithabisha le bona re lo netefatsa gore floor plan ya rena e ba available to batheletši ba rena o e le gore o nyaka go bona gore ge ke tshwere umbrella ya bogolo bo bokakang tlabe ke dutse ko kae a tsebe gore ko ba ke dutse mo e ba available ko our digital platform mo e leng gore ba ka kgona go ya mo ka nako ba lebelela gore ge ke ya festivaleng ko ba ke dutse ko kae di tloga di kwagala ke nnete Thobela FM mošate kwa tsebo le boithabišo metsotso e le kotara re ikela e reng ya pele re bolešana fa le kantoro ya tša dikwalakwatšo tša Thobela FM ke nnete mo seletela ke ena ke nago le ena ka fa o re kgonthišišetša gore re tlo humana ticket tša rena go tloga 12 o'clock midnight tšatšing le mme gape le gore di-auditors tša rena ba gare ba sa tlhokola mothupi wa rena ke bone ka go na le wa tlogo leletšwa ka fa pele gaka ke bona dipampiri šetse ka mo pele gaka go na le wa tlogo letswa ka la bone le netefatša gore ga o fetwe o ba bitše gape se sengwe se go se lebala ko gore re live go Facebook o tlo bona diopedi tšeo di lego gona line-upong re na le tšona ka gare go meagakgatše gona jwana gape nkono re botša o boletše tabeng wa re go na le ba ba tlhapetše ba tlo go netefatša gore maitshwaro e ba a mmakgonthe mme gape le go netefatša gore dipoelo tšela re di boneng ngwageng wa go feta mo re sa bonago dikgobalo mme go bile le khutšo e ntšhi ile go ya rena fao nkele re botseng ka security gore na se ilo sepetšwa jwang tšatšing leo go na le molao e leng gore o beilwe ke Safety Events Act ya section 2 of 2010 re le Thobela FM re netefatsa gore metlha ka metlha ga re dira di-events re tlhompha molao o le go netefatsa polokego ya batho yona e akaretša gore ge o dira moletlo o e leng gore o tshwana le wa gospel festival o e leng gore o ba le batho ba bantšhi ba kopane felo go goteng o tshwanetse o netefatse gore ba šireletšegile ka go ba le batho ba go tshwana le security e ba in place o ba le di-EMS o ba le maphodisa o ba le matrafiki o ba le public liability e leng gore e kata against if in case of gona le any injuries o ba dilo tša go tshwana le tsona tšeo le go netefatša gore batho ka moka ba bolokegile so the list e tšwela pele so ke part ya ge re ntse re ya re go beakanya moletlo go make sure gore batho ba tla ba bolokegile ke ka fao ngwaga go feta re bile le gospel festival e leng gore a ya ba le dikgobalo go ba le any criminal activities e le re diragetše so re netefatša ka metlha le ka metlha gore meletlo ya Thobela FM re tlhompha molao re latela molao ene gape re bea maphelo a batheletši ba rena ko pele gore ba phele ba bolokegile ke nnete #Thobela FM GF18 moletlo wa maemo a godimo ke gopola ngwagong o mongwe festivaleng ye ya gospel ye ya go tuma ke gopola e ka mola sefaleng e beile Malome Max a ntšha sefela tsoko a re pula tša matlhogonolo a dineka medupi ka bona pula ena nke re bolele ka tabele ya pula gore na bana ka lebaka la gore re letšetše pula ge pula e kana gona fa go diegang nkolo re botša gore ge kuo ka nona pula mo
go ba re ka letelang go lebeletse le bile jwang date ya lena o ka re le bile ka botlhale tseo go fao wa bona ba re pula ke matlhogono ene pula ke nako ja dipula ke engwe ya dilo tse leng gore re le batho ba nama re ka se kgone go di thibela ene re thabela dipula re ya dinyaka e fela o tshwanetse gore o netefatse gore o beya all measures in place go make sure gore ge o ka tlhaga gore pula ene o tlo diragala eng le rena re dirile jalo re ilo šomiša stage se e leng gore se waterproof e le gore pula ge ena a ile gore moletlo o fedile namile tshwanetse re ye gae e tla ya ka kgetho ya ka ge le gore namile pula yana namile ke nyaka go tsamaya mara e fela o ka se gapeletše ke itaba tša gore namile re palela ko go tšwela pele ka molete ke ka fao re tšwelang pele re tlhotlheletša batheletše gore le tleng le ke tukišeditše gore weather e ya gane jwale a e predictable e kana ya change ka do fiša gane jwale pula yana ka nako engwe lengwe ba tshwere di-umbrella tša bona gore re kgone go tšwela pele re ipsine ka moletlo wa rena wa gospel festival jale se re ka se fetšago ka sona tšatšing la legone kono a batle le se fetwe ke nete ke nnete go tšwa kantorong ya tša dikwalakwatšo re toga re leboga se se Monica Seletela wa motho mongwe re sa mafelo se nyakang go ba botša sona ke re pele ke laela ke ba gopotša gape ke gatelele taba ya gore taba ya di-elibet ya ticketšana tša di-elibet go tlo ba gona le nako e leng gore dilo ba available ka ona gore a dilo felelela gore after iri ya lesomepedi ya bošoma motlha di lo bulwa for sebaka se ka bang beketse pedi and then se ke ba tlhaelwa sebaka le ke re it's an opportunity ya go save bele o rara gore ba kitime ba ke krele tsona before di tswalela ne ke re motlho mongwe se sengwe se nyaka go se bolela go utulla ba bangwe ba ile gore ke na le bona yo e sengane jwale di na le tšheledi tše mosegare kwa se galela